Maya po abak po kay kayungan, at syuta na po king kadwa ng pulot walong Domingo ning karaniwan a panawon. Pakyabe talo king banala misa, ring kapasalamatan daring makatuki, Marlon, Joyce and Ira Takdol, Lito and Lori Zapanta, Mr. and Mrs. Awing and Teresita Lakyan, Sam Janea Lakyan, Fiona Jean Lakyan. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Teresa Miranda Note, Christina Deirit, Charles Justin I. Deirit. Para king personal akayadwana ng Mark Homer Munoz, Herminio Lynette Nucum and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king malagwang kapaldana ng Divina Rivera Sambile, Jerry Reyes, Jaime Pendon, David Wang, Virgilio Batulanon, Enya George, Anthony Chase Coco Gozun, Pat Ahos, Lamberto Panlaki, Alejandrina Buenabajo, Rosalita B. Torres, Eric Jimenez, Angelito Miguel, Divina Gracia Carbunco, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Rayonico, Nino Zane Noah, at ding anggang kakaluguran at kamag-anak amasakit. Para king alanganggang kapaynawan ding kapatadtamong Meyango Nabie, Eller Vitug, Marcelo Regala Jr., Visitasyon J. Malgapu, 40th Day, Predeswinda Sila Bantug, Death Anniversary, Ricardo Samson Sr., Roberto Marinas, Rona Lynn Cano, Catalino Caballero Jr., Jesus Cabrera, Ernesto Arceo, Catalino Caballero Sr., Magdalena Azucena, Esperanza and Manuel Caballero, Remedios Mosquera, Lucia Tuazon, Joel G. Clemente, Ronaldo Mercado, Delia Tamondong Foxworth, Melinda David, Hector David, Jose Pasamonte, Rosita Pasamonte, Remedios Saldana Calilong, Rico S. Calilong, Rita Calilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hipolito, Romeo Samia, Rodolfo Reyes, Noel Reyes, Angelica Reyes, at ding sablang kaladwa king purgatorio.
at galang. Makyabe tamo puking pamuklap dalit. Kilagyon ng igpa, paning anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Yung Ginoo manatili kaya kayo na. At kaya ko, ang timurin. Maya payabak po. Maya payabak po, amo. Magmasusita mong Santa Misa, bit mong kapasalamatan. Ing Diyos agkatana katamo, aldoldo, kay miyaliwang paralan, makiagom, king gayang mayap, tangka para king kaya katamong biya. Kumbira na katamong para kaya katang kaligtasan. At karing panahon, etang man tinango, gilutan tayo in pamanagkat ng Diyos. Mangyata kapatawaran, king kaya katamong pamagkulang. Itangan po. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. King Diyos, ang mayupayang tutu, pakaluluan ng katamo, at yung pangapatao na rin kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye, alangan. Amen. Christ.
Manalangin tamo. Agkatanda kay pong isipan tala, rin kaya katamong panalangin, rin kaya katamong intensyon, rin kaya katamong Santa Misa. O may payang tutu at alangagang igpa, ing kaya pan mo lagpas, king malyarin ng ayabot, king kaya kaming kaladwa. Ating sikanan mo, may git king atalastas ting kay sipan mi. Tarian mo kayang magdulap, lagpos king agyumi. At pagkaluban mo kaya sanang tetagan, talakad arapan, ning kaya kang katutuan. Itiaduan may kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat ing libro ning Propeta Isaias. Keting bundok ning Sion, ing ginung mayupaya, magsadyayang meto nga bangketi, para karing sablang bansa, bangketi ning manyaman apamangan, at makamal diling alak. Keti na ipawi ing lulam ning lungkot, ang malambat ng tatakap karin sablang bansa. Sintanganing lubos ning ginung Diyos ing kamatayan, pulisa na ing luwa ning balang metong, at ilako na ing kamarinayan adaralan na naningkayang balen king mabilog ayato. Ing migsalita kaniti, ya ing Ginoo. Potang mapalyari na iti, ing balang metong sabyan na, ya ing kaya kaming Diyos. Binili mi ing kapanaligan mi kaya, at linigtas na kami. Ya, ing Ginoo. Binili mi ing kapanaligan mi kaya, at matula kami ngeni, ampon masaya, uling linigtas na kami. Uling ing gamat ning Diyos, manatiliya, keting bundok. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pahibat tamo, king balen ning Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. King balen ning Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Ing Ginoo yang pastol ko, ako magkulang king nanuman. King dikot amalabong, karin nako papagpainawan, at king makapasnodanum, karin nako daralan, pagkaluba na akong bayong sikanan. King balen ning Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Tatayran ako kindalan ning katuliran, agpang kingkeyang penga ko. Agyang karing libis ang mapanganib karing ko dumalan, eko numano balang, uling ikaing kakong katambayan. Ing pamarugmot tukod, ilang kanako babyes si kananlub. King balen ning Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismo nga kakit daring kasalang ko. Buntok ko king laro kayayang lalanyan, tula ko makanyan-kanyan. King balen ning Ginoo, manuknangan ko king kapilan paman. Pawang ing kayapan at lugod, ilang mamantabe ka na ako kabang mabye ko, at king balen ning Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. King balen ning Ginoo, manuknangan ko kapilan paman. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Filipos. Balo ko nung nano ing maging kalulu, at balo ko naman nung nano ing mi kalabis-labis. Sanena ko kaniti, inyano paman ka rin, kapilan man kontento ko, mabsi ko man o danupan. Atin kong sikanan marap king nano paman, uli na ning sikanan abibiyan ng Kristo kanako. Makanyan mo naman, pasalamatan kong maragol, ing saupyo kanako, king oras ning kanakong kaligaligan. Bilang kayablasan yu, ipagkalub na ning kanakong Diyos, ing sablang kailangan yu,
Iba't king grasya ng alang suka daratsu kang Kristo Jesus, ing Diyos iyamu ing malyaring miya. King kaya katamong Diyos at ipa miyabe ing ligaya hangga king alanganga. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Manano na sanang ingigpaning Ginoo, tang Yesu Kristo, pasalano ring kaya katamong kaisipan, ban abalutamo ing degolaning kapanayan, ake katamong kayawos. Ginoo manatilia kay kayungan, At kaya ka ang timurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. King panaw na itamig salitayang pasibayo Jesus karing ang dakal na tao, king kapamilatan aning talimhaga. Ngana, ing kayarianing banwa, kawangis na niti. Ing meto ngayari, migtahuyang karagulan, para king kasal ning prinsipi ng anak. Tinubod no rin kaya ang alipan bang manyaos karing kumbirado king kasal. Dapat ela may bisang datang. Ing pasibayo yang mitubod aliwapang alipan at penabili na karela. Sabyan nyo karing may kumbira king manaya na ing kanakong sidya. Pepakatat ko la rin ka na akong baka, ang ponding aliwapang seseng pataban. Makasadya na yung sabla. Munta na kayo keni king kasalan. Dapat ding may kumbira, daman ping sinan iti. Sinulong la king balang metong king lakad daw. Ing metong mintaya king kayang asikan. Ing metong mintaya king kayang negosyo. Ding aliwa naman, dekap dala pa. At di kayang alipan at tinubod na. Penasakit dala, at may laos dala pang pete. Mi kalukuyam wa ngari. At pe para pang sundalos. At pe patay na laret ang tampalasan. At pe pa silab na yung karelang syudad. Kay ba't nanita nga nakarela, makasadya na yung kasalan. Dapat deng may kumbira, ela karapat dapat. Ngeni, mamunta kayo karing dalan. Amataw at kumbira nyo la, detang king si Jaco, karing sablang taong akityo. Inyami muntala ring alipan, karing dalan, at tinipon dala ring sablang akatagmanda, mga rok, ot mangayap laman na tao. Ating lugal nung nula ing kasalan, kinatmuya karing may kumbira. Inyang dinubya yung ari, ban na lang lawan deng bisita, ikit na yung metong atao, makaimalan pangkasal. Abe, nga na kaya, bakit linub ka keni, nakaman makaimalan pangkasal? Dapat alhaya nga pakibating tao. Kanita nga na ning ari, kaning magsilbep, igapos siya gamat at bitis, at yugseya keng karalungduman. Karin mitigis siya ipan, nga nang memo po si Jesus. Puling dakalaring mayaos, dapat di taklamo ring mepidi. Kaluguran kong kapatid, ding maya pabalita ng kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo.
Kilagyo ni Pampo ng anak, panumbanan ng Espiritu. Amen. Kingkerang batang ko po yung panakong pangapari, madakal na po kesal. Tapansinan ko po yung kakasal ngeni, madakal sa sadya. Nga siguro yung aliway, lapa mo papakasal. Halimbawa, potang papakasal ka, ating legal requirements. Kasi pang kinasal ka kayong pisamban, automatic kinasal na ka naman civil eh. Because the priest, di kaming pari, at di kaming lisensya para mangasal. As the Nita Solemnizing Officer License. Renew mila po rin every 3 years. At potang mangasal kami, represent miya naman ng gobyerno, karang requirements. Kunyari yun, nanita, Sinomar. Kung sabihin ng Sinomar, Certificate of No Marriage. Kung sabihin, kakasal ka, at patunayan ng gobyerno, ala ka record at kinasal ka. Pwede kasing ating kakasal kayo ni Batya Mindanao. Kaya ba't 45 anyos na, ngayon pala kinasal na yung Mindanao. Nga pala kakasal ya kayo ni, uling ay bisang pabalo ka rin. Pero i-centralize no po ngayon deng records, niya abalo tamo. Kaya ba't atila pang marriage license. Itang lisensya nga ito, bala mo ako, tiku lisensyang magmanewong sakin, kung sabihin, I am qualified to be married. Ang edad, ay ba't atila naman seminar kayong gobyerno, kayong munisipyo, kay City Hall, at bayuda ka din ng marriage license. Kaya katao ng Katoliko, at mong baptismal certificate, yung gobyerno at yung birth certificate. Banta, siguraduan mo itang edad na, ang po itang ustunang lagyo. Masakit kasi po itang kaya kang birth certificate, nakalupan kaya kang baptismal certificate, ang po itang kaya kang marriage certificate, pangamaliyay lagyo mo. Magkasakit ka pang kumang passport, magkasakit ka mag-abroad, kaya magkasakit kang lugobobro. Anya po tami kaya po kayo, agad Diyos sa masandetang requirements sa retar at ang birth certificate, kaya ba't dalan mo yung birth certificate para mabinyag ya, baptismal certificate. At ako naman pwedeng kasal nung may binyag. Yan kayo, yung matuwaya, binyagan kayo pa mo. Uling yung requirements naman ta para. Kaya ba't ating pang confirmation certificate, ang may kumpil yan, kaya kang anak, akakasal na ngayon. At dakal po ka requirement, kaya ba't paksabihan ko pa po, tingnan lang ako sa marriage interview. Paksabihan ko lang po. Ating pang pre-K na, mag-pre-K na ala po. Tang bayo kasal, at pang bala mo seminar. Mga kaya duwayang oras maigit. 1-to-1 usually. Batako man. Kabat mangumpisal lang. Kanya siguro tayong aliwa. Nyaya ako migpari na ako mo eh. Masyadong marakal. Dito. Pota magpari ka, ikandili mo. Wala na kang dakala. Pero mamiro ko mo po. Other than these requirements, importante naman po. Nung bisa ako pong pakasal, karang anak yun. Every year, makataluta ang mga kasal. Libre! February, Valentine's. June, June bride. December, medyo marimla po ang dakala bonus. So, nga panahon na yun mga salta po, makatalo. So, panda ko po ka rin, nung sabi, ay, makatakot, karakal pala requirements. Ali po. So, panda kayo. We will help you work through the papers. At po sumawap kayo kaya seminar. Ako mismo, gawang kong available sa sarili po para kasal lang mo rin anak ko. Bakit po? Kasakit kasi you don't have the papers. O makanano itang datang panahon, kailangan yung pension. O minsan, tinang matwa na kayo. Itapiban dyan, kanino? Alang kayo, alang legal basis. Diba? Other than this, the social aspect of preparing for a wedding. Siyempre, po, kakasal kayo, pisabihan nyo, nano yung motive? O sige, bante, na mga problema, rainbow na ho, nagkakuli, Diyos ko, kasayain. O kaya, potang kakasal kayo, pisabihan nyo po, nano yung ulam, nano yung reception, nano yung doon ka rin tamo maganda, ninong ninong, ninong ninang, aliyan mo ini, nino rin bisita, nino rin agkat. Anyapin ng kaing kasal siguro, I realize it must be very difficult. Uliping dakala requirements. Pero po tang may kumbirala, pisabihan da pa, nino kayang maging ninong, nino kayang maging ninang. Ning kay,
Den kaya ito kung kasabing kakasal. At ilapan tampo ka rin pengari do. Den kakasal. Bakit? Marakalya pa bisita imana kaysa ka rin kakasal. Detang kumarin ang po kumparin na. Po rin na karelang amiga. Dakal ka pa bisita ka na. Kuha na. Pero of course, it's a family event. It's a family celebration. Pero, yung talagang kakasal talaga, tenan nyo ang panahon magsadya. At tenan nyo lang chance mangumbira. Kiretang buridang agka. Pero baloy po, pangayi kami kumbira ka kayong kasal. Sana, din ang panahon. Hanggang kayong mong misa. O ita kasing talagang kasal eh. Itang reception niya ito. Hanggang ka lang reception, kinasal kayo pamurid. That's more of the social part of the wedding. Makatula na kayo, pakasadya day reception, yung kasal, kakalingwan day itang misumpisambal. Itang reception, yan talagang pigagasusan daw. Ang poperetang nano po ita, itang ating lang marriage, itang wedding coordinator, itang ating pang papakbong makanyan, ating pang asuk-asuk, ating pang butterfly. Misa ni Cardinal Tagle, mga salya Manila Cathedral, yung Cardinal kanita Manila. Aba, makasadyanongan. At yun rin ninong pengari, den kakasal, at yun ay Cardinal. Nga na, kinanitang wedding coordinator, ba't di pa tayo nag-uumpisa? Ano pa yung inihintay natin? Ay, Cardinal, sorry po, na-traffic lang po yung butterfly. Galing po sa Bulacan, nga. Burida, kabalala ka siya yung gayat yung butterfly kayong gulot na. Sabi ng Cardinal Tagle, ituloy ang kasal, babayaan yung butterfly nga na. O at karakal na rin kinasal kayo nila, ano man butterfly, at chula pang hindi kayong biyada, ano karakal, di ba? Ay nga ba nang kubo? Importante pa nga may kumbira ka, mahulagay ito. Denan mong panahon. Uling, kayong karakal na rin siping dambale, ikayong ikat daw. Kayong karakal na rin kaopisina da, ikayong pinili da. Kayong karakal na kaluguran, ikayong ikat daw. Burin na sabihin, importante ka karela. Panga may kumbira ka, it affirms a relationship. It affirms your value as a person. Anyanin kay, apansin ko, impamang kumbira, it's also a ritual. Ating ritual, there's a protocol, embedded culture that is closely linked with value and respect they hold for the individual. To them, the invitation carries a significant meaning in the way of acknowledging and strengthening the bond among peoples when it's done in a genuine thoughtfulness and graciousness. Ingaws na kanita, invitation as a ritual. Potang makumbira kong ninong-ninang, eyo ti text, eyo mi messenger, ko makumbira kayong Facebook, puntalan nyo la, agkat nyo la, pwede ko pong maging ninang. Pasyalan nyo kayong bale, magpakilala kayo. O nung ako, kung man magninong-magninang, nang kayo, medyo ma-offend kong bagya. Mi patagon mo, kilala ko rin pamilya, da kilala da ako. Ot kabira, tinext da ako. Father nga na, ikang magmisa kayong kasalmine nga da. Da ka man, anong available ko? Kung man balo, no ka rin. At inandit, ngayon itang balo ko, tunay palilagyo ko kitang invitation. Ngayon kay, maka-offend dito. Bakit? Daman sinabi ka na ako, kaya da ako lagyo kayong invitation, di ba? Uli nga tikubong obligasyon kaya niya, po paging kaya katang parokya, primarily. Kaya po yung obligasyon ko talaga. Anya, nung managkat kayo, puntalan nyo lang ang tao. Paulagan nyo lang kanita. Lamo ti text. Yung papasabi. Pag sabi mo na, angkat kya. Then kay, then papangumbiranda rin kanilang wedding coordinator. Ninuri dete, tanong magkilala. Taliway kayo. Give time. If you want to be meaningful. This ritual is an extension of more than formality. It's a meaningful affirmation of a person's value and importance to your relationship. King Latin, ang popang Italian term, sa tilangaw siya na in vita. In vita. Kung sabihin ng vita, life. Vitamins, vitamins, so vitamina. In vita, bie. In vita, potang agad na ka, burida kang miyabe kimbiye ko. Uling kayabe da nakakimbiye ko. Anya agad na ka. Itang uling panayin kay regalo mo. Panayin tang masating mamalan. In vita. We share life, in life. At inya naman po yung Kastila, sabihan ni Kastila, con vida.
Convida is to be with, to share life with. Anya kayong Pilipino, itang Tagalog, na-convida ka ba? Oh? Ika, may kumbida ka, Kapampangan. It's the same Spanish term. Con, with, vida, life. Kaya beda ka king biye. Anya kadda ka. King Aldoldo biye, kanita pa nga na kami, ninong dana ka, malati ko pang yan, kakasal yung anak ko, magdibuhay nga na, agkadda ka, you're part of our life. Do not refuse the invitation. I want to share life with you. O nang kaya pa kaisip tamo, ay, enak bisang munta, ala ko sulot nga na. Naman siguro masyadong conscious kaya susulot. Importante ika. Aluway sinulod mo. Nang kaya, iluwal dalaretang karelang high heels ang malambat na nang susulod. Ako, barakal kong aranasan makanyan. Kasal. Para tangan dala kayo nireng ninong-ninang. Ot kabirit ang meto nga ninang, mila ko yatakong. Wata palang res sapatos, malambang mo nang susulod. Milala ko la dikit. Nengkay, kita kay Clark, banakit ko sapatos, sugsedala, mila ko la suelas ba kanya, no? O, test drive yo pa. Nung okay la res sapatos. Pero sabihan ko, don't be too conscious of what to wear. Be conscious about your presence. Mo pakaisipan nung nano'y sulod mo. O nano'y ibiye mo. Pakaisipan mo, dapat at tsuko. Makiabe ko. Ay abeda akong mga di, I will witness the celebration. Kasanting na po kanita-nita. Turning down a gracious invitation is like saying no to an important moment in life. Refusal of the invitation is saying no to the grace and the love freely given. Or turning back to our relationship. It is also in a way like refusing God's invitation in our life. King Ebanghelyo, makanya naman. Agkat no ning Ginoo. King dulang ning Ginoo. King kasal ning kayang anak ka prinsipe. Ede man tinggap. Alalang panahon. Ing metong mignegosyoya, ing metong gitay kayang asikana, ing metong penasakit to pa rin ang pepadala ng alipan. Ditang mamalita mismo ilang bala mo, mero kanda pa. Ita mo agkat nakatana man ng Diyos, more than our social example sa penyabi kong mamuna, ing mumunan diling managat kaya katamong may karelasyon kaya kaya biyera, ing Diyos. God is inviting you to a relationship with Him. Ikakatang pamanyimba, aliwa naman na ako Inga pong Ginoo. Your relationship with God. Ako daratang ko, mama ko, makanyalarang pari, we come and go. But your relationship with God remains. Sana din tang panahon. Misan mo kayang paruminggo. Bisa kayo, Aldoldo, ting misa naman, istong alas 6. Agkat na kayo naman po. Potang managkat ka, neng kaya da, ako ay inindiyan. Hindi. Pagsagot mo, hindi, oo, hindi nga mo, I will not go. Naintindihan itang, hinindiyan ako, Indian niya yan nga da, leko dyan itang ayos. Hinindiyan ako. Nyangin, Indian niya yung tao ngayon, nga da. Because he says no to invitations. But when you say no, you have to say, when you say yes, tong tuwa tugi ko kaya ka, kailangan mo naman sabihan no to other things, to your other commitments. That is prioritizing. The invitation remains. Baliyo po, keng kasal, panga ikat na kaya tinango, yarining kasal. Nakabipunta keng kasal, milabas na. Pero ing imbitasyon ng apong Ginoo, manatili. The invitation of God remains. Nothing is lost for the one who invites. When an invitation is refused, the goodwill of the one invited remains. But the one who turned it down, the invitation is missed. The grace, the opportunity of experiencing the celebration of love and the joy of the kingdom and sharing life. Invita, convida, sharing in the life. Ita mo ing kawalan. King eta mo pamananggo, king pamanagkat ning Ginoo. Alang mawala, king Ginoo. Nothing is lost. Potang may kumbira ka, kadinatang ikay mewalan. Aliway tang mangumbira. We must feel the sense of regret when things that we missed out and the opportunities we passed up. We have ever wondered what we missed? As if it's an extension of God's invitation that we did not respond to. Sometimes it all takes putting in some effort, responding to an invitation that carries a sense of responsibility. Because God's relationship with us
is an unending invitation. In Diyos, kukumbira na katamo, king kaligtasan tamo. Bisa ka miligtas, king biye mapayapa, may kabiya kang mapayapa, masaya. Naman makwaltang, matagumpe. Kailangan tango ka kay imbitasyon ng Diyos. Kung nanda kayo, od mo dahil ngaliwa kayo sisimbala kayo. Kasi ating may ngumbira kayo. Ating may nagkat kayo. Makanano ka maging EMDC. Ating may nagkat kayo. Ating may ngulit kayo. Makanano ka maging CFC. Ating may nagkat kayo. Ating may ngumbira kayo. Makanano ka may COMLEC. Ating may nagkat kayo. Ating may ngumbira kayo. Iti ingkiyatang maya pabalita. Then ako pong assignment na pwede kayang managkat tamo naman. Kesa kayang itamo mo yung mumunta kayong piging ng Diyos. Managkat ko po. Pota ating mong manayang mayagkat at yung bale. Manaya lang mong mayagkat para mag-comlek. Sumuyo king Diyos at simba. Baloy po rin mag-charismatic tamong ene na yung Sabadong benge, darakal na upon darakal. Uling ating may humbira karela, ating may nagkat karela. At dakalaan po rin papadalata ang mag-seminar kay Immaculate Heart Charismatic Community, mag-CLP. Uling ating may nagkat karela. Our life that is better is from an invitation. Baligtarang kaya po na, baligtarang kaya. Ating muna mga kasing mangumbirang gawang Marok. Kunyari mo rin anak yu, milulong laking Maroka bisyo. Ot milulong Maroka bisyo. Yung balo, nanuman bisyo ito. Sugal, alak, o nanuman, drugs. Ating may nagkatkarela. Niya sana itamo, at yung kayong pisamban, tapay sambot karas kayong pamanagkat. Ko po marine, sabihin ko kayo, pangay da katingwanan, nothing is lost. Kewalan, ilang kewalan. Aga nakakupupot ang mayagkat ka. Siyempre, masanting naman, ibiyay mo itang kandake. Biblas kang masalese. Alim mo po itang mahala na pipiblasan mong masalese. Pero muna man tang, you give your share. You pay attention. You participate. Mo bisita. Kaya habi ka kaya celebration. You're not an onlooker. Manal be. Makyabe ka. Anya itape. Lakwani itang makamala ni malan. Makaimalan pagkasal. Karok na naman. Kinumbiranan na. Kabat pe lakwani pa. Aliburi na sabihan ita. When you are there, participate and give your best. Yari na tsuta na kita, di biyata ni sarilita mo. Kanita ti kung kaluguran, kaluguran ke, sisimbala. O nakita pipagmisan ko, madrela rin deng tsukarin, Dominican, ke Santa Rita. O nang deng madre, balong deng madre, po tang titig-tiglay, tang kantang madre, tang mabagal. Ot kabira, ating mag-volunteer na kabisan organo. Tinig-tig, maging kaya pang kesal kaya pa. Sabi ko, misa nakayabe kaya, ot na mo, ay sipan mong tig-tig organo. Total naman, kahit na kasisimba. Father nga na, may konsensya ako. Kasi kahit noring madre, magkasailang tig-tigan, makabagal. Wala magpatalan lang yung organo. Yan tinig-tig, kabis na na. Ngayon pala titig-tig, kaya combo. Titig, kaya banda. Kaya banda, titig-tig yan. Nya pala na kabis na. Nga na, iyarin ta sisimba na ako na, among nga na. At penamdaman ko agad na ako nga pong ginunggamitan ko itang na ako abilidad para kayong pisamba na. And then, everything is wonderful. Mika formation na pa po metong acquire because of that. May kumbiraya at tinanguya. Agad na kayo po. Ako agad na kayo. Namang nagkat aliwang tao. At iting kaya katang may pabalita. Iting kaya katang mong pagmasusya. Kilagyo ng igpa. Paninbanan ng Espiritu. Amen. Pasyag tayo po, kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko king Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makalukluk wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka rin mabye ang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo,
king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubli ang miring mete, at king bie alanganga. Amen. Kasan metong inginutang Yesu Kristo, ating sangga, kimbabiet, impun. Manalangin tamo king ipa, karing sablang pamangailangan tamo, ating kaya tamo Santa Iglesia, ating mabilog ayato. Nga tapong makibat ginu, pakiramdaman me, ing balayan mong pakamalan. Ginu, pakiramdaman me, ing balayan mong pakamalan. Bang ingginu, tipunano ring sablang balayan, king pisan metong akapuryan king lagyuna, ipanalangin ta king ginu. Ginu, Bang imbering sablang Kristiyano, iyaninag daing tula at kapanaligan, at iyatadde ing bangket ining saya karing aliwa, ipanalangin ta king ginu. ginu ikang maging biemi at tulami. Bang in Diyos, lupiga na ing kamatayan, pagkalub na ing tula at sikanan, karing sablang magpaldas king panlakon ing karelang pakamalan, ipanalangin ta king ginu. Ginu ikang maging bie at tulami. Bang ding parokyang alangpari, amaralas magdili-dili, tanggapan siya naman ing ginu, anting karelang pamangan, ipanalangin ta king ginu. Ginu ikang maging bie at tulami. Bang ing ginu, king Eukaristiya, maging tula at buklod nening lugudda, tuwing Kristiyanong talatuki at Kristiyanong mituburan, ipanalangin ta king ginu. Ginu ikang maging bie at tulami. Ngeni po aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. Panalangin tapo'y kapayapad, lalo na king Israel, o king Gaza. Madakala po rin mga mate, lalo na rin civilian, ding inosente. Panalangin tamo po yung kapayapad king yato. Ginu mayaping kaya bera ka. Busan mong ding puso, ding magdulap, king tula. Datan sanang Irake, ing metong at metong, ing sablang mayap, king bie. Labis-labis kaya kami. Itiyaduan may kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eukaristiya, ding kaya katamo pong pamilya ning Domingo, ilapin ding Peria family, ding karelang Pengari, Sunny, Rachel, ding anak day Aina at Ethan.
Nalain kayo kapatad, bandeting kay katamong daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Panggapane sana ning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang tanggapan mo yung panalangin at ay na yampang mi, king kasalpantayanan at lugod manan na sanang iting Eukaristiya, yatad na kami, king kaya kang ligaya. Iti adwan me, kapamlatanang Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, antimuri, Yat dayo lareng puso yu. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos aginutam. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos ngalangang at lubos mayupaya. Kapamlatan ng Kristong Ginoo. Kapamlatan ng kayang krus, kimpamanyubling mebiya. Kinabos na kami king kasalanan at kamatayan. Inaus na kami kaya kang ligaya, aginawa kaya kaming metong alahing pinili, suging saserdosyo, banalabalayan, balen ay iniwi. Numan ka rin papasyag mi, ing mayupaya mong dapat. Uling inaus na kami, iba't king karalumduman, ban miras king sarili mong makapagmulalang sala. Ulinita, kang beding sa blangkoro, ringangel ka rin banwa. Daralit mi kaya kang ligaya, lain makiabe, king alang tukunang dampama, may kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloig pa, di kang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampuming pabanalan mo sa naratingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ni Ginuming Jesucristo. Bayami daon kusang lubkim pamaylasan at kamatayan, tingwaning tinapit pe pasalamat siya kaya ka. Piraso na et binyane ka rin kayan disipulos, nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, itiin ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kingwaning kalis. Masibayang pe pasalamat kaya ka. Binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbayo at alangang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Banket mi patawaran la rin kasalanan. Dapta niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Inyang ini gaganakan mi o ikpa, kamatayan pa manyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon may kakain tinapay ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang may sulo-sulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami ting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ikpa, isang iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap keng lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Florentino kaya kaming Arsobispo, ding sablang pari at ding malugod na susuyot magobra, sasaw king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na keti king kaya kaming parokya, King Banala Cruz. Ganakan mula naman ni kapatid mong pepaynawan at maninayang subling me, ading sablang meyang abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhenin do ni Diyos, San Jose king esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamlatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutukag umning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta mo king Diyos, kaya katang ipa, king palalangin tiro ng Jesus kaya katang. Ikabos mo kami o ginuki sa blang marok, balugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bating kasaupan ni kaya kang pakalulo, parati kayong ikabos king kasalanan. Miligtas king sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ni Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babaya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ikasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka, antimo rin. Pasyagta po, malugod tamong ikakametong king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo.
Nyo'y kordero ning Diyos, ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ning yato, nuan na ring mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yak kasbeg amano mo kumayap na ako. Katawan ng Kristo, 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 katawan ng Kristo. Deng anak, ilapit siya kayo ng altar. Bendisyon ng talaring. E pa make first communion.
Manalangin tamo. O lubos mo ipayang igpa, hing katawan at dayanin kaya kang anak Yesu Kristo, pagkaluban ng kesa ng dake, king kayang biye, uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. At iko pong announcement kaya kayo na po. Kaya October 25, alas 6, atin tamo pong darawon na misa para rin hanggang kandidato king kaya katamong baryo. Mialiwang partido, mialiwang grupo, magmisa tamo po, mga di tamo po. Ala ko pong tatasagamat na itong kandidato o doon. Naku paretrato na po, naparetrato ka rin kandidato. Pwedeng retrato nyo kung magmisa, naku makiabi. Pero maulaga, pagmisa na kayo po, para kayo. Una, para mapayapa yung kaya katang eleksyon na daratang October 30. Kadua, sana hanggang sumambot sa tapar para kaya katang baryo. Kaya nga kasi nambot, ala naman sasabi nga nakasasaw. The invitation remains na po. At itang may the best man, the best woman win. Hanapin ta. Sports buko. At kaburiani siguro yung Diyos kaya katamo maging mapayapa. At gustoy kaya katang election. Dindamdapin din taga Margot. Makiabela rin mapil na tatagal kayong Margot. So baka makiabela po rin kayong Barangay Margot. Kayong October 25 alas 6. Akat kulan po rin kayong Pisamban, Abayan Tala, Pangadi Tala. Bendisyonan tala rin kaya tamong kandidato. Mapagal lamang po kanya. Pag-asus mo naman ng kaya nga nakala pupunta lang na taong paksabihan. Kadwa po, atin tamo pong Holy Wind. Kaya po Halloween, Holy Wind. Dati rin anak-anak po tamo ngayon mag-costume lang makatakot, mag-costume lang demonyo, costume lang vampira, lipo. Holy Wind. Ita pong mag-costume lang rin anak, mag-costume lang San Isidro. Siguro magdala lang damulag. Mag-costume lang Saint Michael, De La Guardia. Pwede lang maging Santa Maria. Kanita po, sinambot. Tanga po yun Tsingelen. Santo Niño. Santo Niño, pwede mo naman. Nung nano po itong Borio, ating kanita, sinambot na naman Birhen de los Remedios. Dahil nga nakatukiyo po, alas 3 hinggat panapon mag-umpisa, October 29 niya po yun. Kaya ba nanita, may ka-contest la, kaya po nangaws nanita, may ka-judging nung nino sumambot, kaya ba't award tala po, bayo mayaring misa kanita na po. So October 29, dahil nga agad na kayo po. Dahil mato, bisa kayo naman, bahala kayo nung makiyabe, masanting mo naman. Kunyari mo, tatarianing Santa Maria yung Santo Niño, pwede mo naman po. It's up to you. At kay ba't po ating tamong alay, inidisan ko na po kaya katamong 9-day novena desenaryo. Hindi po desenaryo tamo after November 1, mag-upsay pa palang October 23 hanggang October 31. Panalangin tala rin mayang ubi, pamilya tamo, kaluguran na po, kabaryo at kaparokya. So, denanda ko pong envelope, denanyo lagyo, idaon tala ring misang ready, at they will be offered ka ring misang 9 days novena. Kaya po itang November 1, alas 7 ning abak, nagmisa ko po sementeryo. At nung bisa ko pumuntang Maranon Bagya, bala mga niya, masyadong mapali, bendisyonan mila po rin, then kaya katamong mayang ubiya ka rin, pasaw po ka rin kaya katamong EMHC, Eucharistic Minister of Holy Communion, mag-bless kami po ka rin, King, kaya ba din kaya katang misa, King Cementerio, November 1, abak. Bendisyonan da kayo po, kaya katang pamilya. Yung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka, antimo rin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong kaluguran at pamilya. Kilagyo nigig pa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Agkat na ko ng Ginoo. At sasawang man nagkating Ginoo. Agyanin kaya tayo pakiramdaman. O bisita mo, gugulutan tayo. Yung Ginoo magbayo, kimpa managkat na kaya kayo. Ikayo man sana, managkat kayong kapatid, lumapit kaya. King kaya katamong kasalpantayana. King misa, midaon. Salamat, King Diyos.